That's Christiana Awuni for you. What do you say? Christy Papa. I need to say, Baba, be donation. What do you say? Kaodofo. I am in Yanka, near Visia. So, when you come out, Tiasia, a brow nipa hiamwa, and it was all one. A man in Moo, now what for bonsa, I will never say Kututuma, and then Komfo College Christiana Awuni in Miano, Yansu have a tredo, I'm an orphanage. I was Santasi April. Orphanage was Santasi April. I've any other bedroom and check, a bed Daniel Manad in Swatch. I orphanage. Only Biaja and Yankani Wusia. So, Nana, who come for lay. Namma Wawa. Today's best music. Pick it. Wow,
This one for me. Fine. I'm a top promote. Over there, my girlfriend. Over there. Hey, now what you want? What you want? What's over there? Over there. Oh, the open more. Okay, more. What's over more? Now what you want? What's over there? Also, okay, also. And I was right. What's the other way? I feel from America. Oh, feels. Over there. Over there. Okay, before Saturday. Over there. How do you walk on there? What do you walk myself? Open mouth. And I'm beginning to come on, be said, kumawood. And I said, Komfo College in the Baba, I believe, Ama. And then, the Najas and then soon. The buyer, young so a cry away, you bit me young one. Ama, you young get 1 year, Mamma, anybody, you say, young so yet. Books, pencil, biscuits, tomatoes, cereal, drinks, and also the varieties in the day. Yeah, yes, also Accra, Komfo College, I was so the film of the film around
best signify in Kaibia all the time. So yeah, the back time. Enyankane awusia omo mo boche bibia isenyankopon ani kupa ekunafo enyanka awusia nyankopon ani we ti mesre gana nyina ene artist mu ene am chama ni temga emehwe wo enye fefe ni na wo when uya duma we ya enu na chese wa ye nyankopon nya no ase Sunday wasori adware asra achewo ma wo mo fa mama shira na ni legi ene oyi so ke ade fefe awo yi entino abusuafo sade ne ye ka no kai obi a woni bie entina se ma nipa ne nwu na wakọ na yi ase akọ akọbonsa we is all about Colleague Touch a Heart Foundation ne nyina ne se ye dwene wona oni bie mu brohufo wona bre ansa no nya wona adu na yesre rade se omma ya hoden na enso ha afei ene yedi we prime prapra mu na empatenten ya hoden ne bia nyame mre ne mepa na meninse nyame nso be kan akoma ame aye de chese erade nshira obi biara a ode ne mepa ebo ata ye chire erade nshira obi biara ode na hoden eta ye chire na meninse de obia ehwere ye ho no nso no nyame ebe hye na we aye Colleague Touch a Heart Foundation manager obi kan bia na Bende seja yoni bi ni ocean kolawa na kwa bia oraho ai basa ti e bon pa seja be do Christmas yende and e be na mo pa ti we ye e bi be say ai ni your first donation we your first one you know afi na e be boa ya boa kasa ya Christmas dey ye pa yen Christmas yet Colleague Touch a Heart is going to be big, very serious. It's going to be big. Yankopon ya banka sie ade nyina so tumfo enye ye de aseda ene aye nyina ma asa se wona tumi nyina kura wo ye wo ya ma ma da ne denti no osese ye de aye ma ogen asa se David se atiasefo ne be yo awrade aye eye no kre owufuo ani aye bi ade ma obiem didi bi owo ye bia no atu atwa ena wia ye de aye ma ogen da amen edon mi wasam se bone ne mrato nkuto na sie no ntam kwan nti wasam se wabasa nyeti asenso wagie
ne wasunsu ne duru se enti asem ne mum ye ne sie no ntem kwan abra ye bedi ama ya dofo yi Awurade se fom so bi besi yan kwan a Awurade din mu fiafom so achayen ma ye mpai bon so ne se ba afode a wo bode kire wo na waye ya bofo yakoma so ade nyina ma won na woto ho asu ase wo babua yen no wo so abua won wo na bra bomu adwan mu mede wona setena hya won sa aja wasam awo Proverbs chapter 19 verse 17 said what the form of brone na dia fam wo na da hia da mu obenya so akatua se musuo ne asam bi da busua ya ni mu a wudin ni musia no kwan ma ye Awurade sa wadwene ye ho nti wosi we ne nyamsom pa no James chapter 1 verse 27 so obi kohwe ewisia ne nyanka ni wato no firi ewiase ne mu kekan ye ho se busua ya kai ye enada ya wo so kai won enada yi madum so ma won abrabo ade bia wode ato wanim Awurade ye ma won ade bia eden Awurade ma ne nyamre wo wosi wudi bibia do ya den ma wo nipa fam ya na nyama bia ye den na su pega won sa nyama nyina ye hie enna me de Komfo foundation a sha won sa se ma wadum anya kase wo won so ma wutumi anya kase wo won so ma adoye amma kwan kase won abrabo ni mu eja tumi e wadoye ma Abraham ne Sarah nya wo ba tumi e wadoye ma Dorcas wi o sa so sore ye enna ma sa tumi ne ntwa busia abrabo so de koye bia anya yie na judi se wutumi ade nyina yo awia me mpai ba ne se obi bia wode adom wo bia no ha ho so ayi wani ahinta no enti anamontu a watuo no wosi do nipa bego bia no betwa enti na ma wontwa na emfa sida ma wodin ma wontwa ne emfa enhyira ma wodin ya judi sanse haya na dodo na benya ba ahaya na dodo na benya adwuma ahaya na dodo na benya kwantuo sa duro busuan susu Awurade kai won ma yen na me wade nyina nkoye medi won ka no ne padua hya wonsa wasam sa kodie bi obeto atia yen nyina na tachema bia begu atie bia begu anfo aya dwuma die se na ho bone bebere na soritia na nipa bebere nso na bra nipa asi wo mu na so Awurade se wabasa de ye nimu a ye nsuro hwe ya sansa wo kan ye ho entu se sam nipa tutu kogu pomo pa ma ye nsuro na wo kan ye ho na me de Komfo foundation sha wonsa dwuma die nyina mu edaka no ho me mu ye nyina fa wo tumi ejo mo no obi ba body tim so aba bra na se na so do ye nti sa wo bra na se a anya adwuma fa wo tumi go so lift go mu up na mo wanya woni mu atom abia nkai won sa nya wo fete empire bebere ne twase yesere na so de wo pe enya ho ma won na bra wa ba ha die ma wo mu woni mu onyam ya chudi so betie ye ne na de ye sra ye ne de ya sra nya no ba me na ye adwuma sa ne wo hwehwe won sika se mo na adwuma sa ne nyina so Awurade ma ne koye ma won na aye ne nyam hye de ama wo ye sra wo di yewura ye da wa so betie ye ne na ba ya koma so ade ne ehia de nyina ma ye aye ye nka wo de no so betie ye mpaibo awo na ojo mi amen Oh, yes, so fun. Wow, I'm impressed. mo nyina chiri mo na mo ko chiri ora majo na mo ko chiri Olha Tani mi pacho ya ko.
Konra be me me de tira. Me should come. We check picture ngaza. Cha nice picture. Chabia. Oh, that's amazing. And we shout out. Mera ho bebre. Na huni se die nyame ade adom ye bia wiase ma woni nso. Kwasem ni se me beduru fidie yi mu. Na wo se abume. Na me busa me ho se nyame na adom aboa wo e na wo de wanya abusu bi afiri mu. Ne senka be pie fie ha. Anka bede. Wakaka binsem ene se de wasi amema wa betiri so. Ene se de odo nse si oboka se na wo se ne hwan no emfa so mbre. Ma me papa enye izi o. Emofrey wo mu biare ni ho aye boni o. Enye mo busuani bi na aye boni o. Enye mo nana bi na aye boni o. Ye wo di wo hu ya ni so de pie fidie ni. Wo nsusu wa mpane ebetimi ato maame bi ebetimi ato onipa bi biara a wo asase so enti senne nyame adomo ama wonsa somochi adware a fa sedam awrade ne fa yeyie ma okasie enye wo ho den enye wonyansa enye wotumi ne mum eye onyankopon adom bi ena ma won so wote ase a wo abusua papa bi firi ni onen busua ni ho onim na chi no onim onde wo hwe onyankopon wo twen wo twen se onde dache onim na mu a na ofiri bi asifi se onim ba bi a wow. Ma wonta fo. Bro. Can't take picture. Le pentafu. Walege obi ma mentafu. Ka tanko entafu mu a. Ena ba akofo akotu mo gu mirem. Akodi ni bone. Ena akotu mo gu. Na adwa ne ayo anie kwa mfanso be twem de nyame nenim enti no we de erade nhira mo ate no fansefo ma me baje no na we ndi astu se opesu wo ya na wo su dadambo a anie wo ntwa ayo aha kimi sister de utum se no guy pa oti asamase ne sa shemi ofidi ne ho dada oso che no mu ne afra ne sai we the carry and we the carina oh wow we the carina wow yo bejena ami shramu ya besa ba wate carina aha udi oni piche tete de mama mhuni
Christmas. See, I have been hiding and check your better. Yeah. Won't hear me. I'm a mom pay my water. Yeah, I'm a bed, my water. I'm a comfort to be my water. Not from the fatter and wife. Moving your shiny again. Nice and me decent. If you should send, I can say decent. Ah, it's no why I'm not going to be with him. Yes, I'm moving my tongue saying. About who's our cousin? I quite dancing. Oh, Casa Fifi, oh, Casa. I pay dancing. And I'll come with him. Diana, dear me, and a yarn, I send hey, aha, what's a day? A being yet. Aha, Awuni. Awuni. Boy, yeah. Tell the other we say what they did here. Awuni. Oh no. What was it? Aha, we'll be on her.